Hey! What's up mga Megs? Magmumukbang na naman tayo. So ang kakainin namin ay lechon kawali na niluto at prepare ni Daddy Ini. Yes, guys. So, let's go na. Start na to eat na. In the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Let's go! So guys, disclaimer, manamig pang sa mong Maraming panghugas manamig gahapon. pang hugas gahapon pa. Okay. Try sa na to ways, Mang Tomas. So guys, kami lang muna ni Daddy Ining dalawa ngayon kasi umuwi pa silang Gail at Dane sa bahay ng kanilang father. And as always, hindi gusto sumali ni Mang Shitin kasi nahihiya siya sa kauwaw. Another one. Yeah. Okay.
Dila din siya guys, dila. Kaya pala kung dila din mo. So guys, makaon sa pagmangga guys. Ready to pa. Ready to fight again. Sinis, gamay ka kaon aw. Ako, di makulot ng sudan. Mukbang ko ni. Mura nagsiyaray gamukbang ani guys. So guys, shoutout nga pala sa aking mga classmate guys. Unta na human na ninyo itong project. So by the way guys, naday Facebook page dito Ining and Milling every night sila mag live stream guys. Pero si Daddy Ining ma. Usahay kay with Tito Christian. Apoy ka mong busog. Ano sabi? Dila na. So? Agmang Tomas B. Ano ko? Ugma ako man. Busog na ko. Uy! So, pasensya na kumingaw kay... Mukbang among toyo guys, dili ka ay mukbang among toyo dili storya. Salamat ka sa mga nanaaw karon no. Please, humanag gud ninyo guys. Kay bahalag mingaw kayo basta maglaway niyo. Charlie ko ni Auntie Daya. Shout out to you. Shoutout Auntie Dayas ay Shoutout Auntie Daya, unta sunod kay kita na pay magmukbang with your family. Wala. So that's it for today's video. Until next time, may God bless everyone and I thank you. Hey, what's up on the mic? Happy birthday, Mama Tintin. Mama Tintin. But. Na, mangga ang banatan. Aslum. Aslum. Grabe.